在去看世界，镜头来一年是接发生酷鱼降价攻击人的事件，去年就179件，每也有92个人互酷鱼加死。不过酷鱼伫当地伊是保育类的，所以若是看到嘛是袂使抬。当地人有出门去河边，即马拢爱斟酌看，敢有酷鱼出现。穆里普拉住伫印尼苏拉威西岛的庄头，去年8月伊到河边的时，互一只4公尺长的酷鱼攻击，规身躯拢互夹着伤。苏当时伊甲翁婿拼死反抗酷鱼，落尾酷鱼才放因煞。一直到半年了后的即马，穆里普拉的空喙游员真明显，伊表示，互酷鱼攻击了后，一直唔敢到水边活动。Sekali tidak mau ke pantai, takut sekali. Biarpun ke belakang rumah, tidak berani maka pergi. Takut sekali trauma maka anak-anakku itu ku ajak jangan selalu pergi di sungai, jangan pergi di belakang, pergi mancing. 印尼伫2024年发生179件酷鱼攻击的事件，造成92个人死亡，是全世界上济。伫这条河边，四界拢会使看到注意酷鱼的标志。因若提防酷鱼的攻击，也正做当地人的日常。苏拉威西岛是咸水酷鱼的原产地之一，这个酷鱼原地伫河流活动，和人类有一段距离。不过因为真侪将树园、乌水道来送废品，致使酷鱼也都真正走入去人类的生活区域。 Khawatirnya Pak, tapi mau diapa lagi karena kan kita inilah yang kan perahu kan di pinggir sungai juga. Ya nggak apa-apa lah, yang penting kita cukup hati-hati aja. 真侪居民认为讲政府会当采取更较侪措施来保护人民的生活安全。不过按照印尼的法律，酷鱼是受到一个程度的保护，袂当黑白抬。 Buaya muara ini spesies yang memang bukan spesies yang terancam begitu ya. Itu yang satu. Nah, ketika dia dilindungi, berarti ada tata cara secara legal sebenarnya untuk mengurangi populasinya. 酷鱼和人类的冲突已经造成真侪居民的惊吓，要安怎做才会使卖影响到生态，又搁互大家会当安心生活，这是当地政府爱解决的难题。公司新闻由派准编译。